Jedanput sam bila u kazni, u kutu, imala sam magareće uši, zato sam pričala. On nije znao ne pjesmicu, nego dugačku, da je dobio packe, po 16 packi. Najgora kazna u školi ostala je bio šamarčina od učiteljice, te naše razrednice. Zbog, ne znam, neke smo napravili, bacali spušve krede, slomili neki stolac. Nisam napisala domaću zadaću i dobila sam packe sa linirom pod dlanom. Čak su znali prošišati kosu muškima. Pa je, ko je bil jako zločest, jako. To su većinom dečkići. Bio sam nemiran, tuku se, bježao sa sata. Najgora kazna je bila klečanje. A šibe su pogotovo, da smo znali nasoliti ruke, da nas manje boli. Napravio sam neku melodiju i bio nisam poslušan ili tako, onda me učiteljica poslala da malo stojim recimo 1 sat. Ako si bio zločest ili nešto, odmah u čošak. Išao sam potok se kupat za vrijeme odmora i kad smo došli u razred bili smo svi mokri, učitelj nam je dal poriti fejst. Onak prav, kad sam 7 dana spal na štali jer sam se bojao roditelja jer bi još od roditelja dobio. Mislim da je to bilo malo ipak previše. Da možda lijepa riječ i tako bolje pomaže. Normalan odgoj od šipkice ovako male u guzici dok je malo, da shvati da ima respekt, tako je. To mu ništa neće biti. To treba ostati u prošlosti jer je to bilo za svaku sitnicu smo. I klečali i udaljilo te sa nastave i tako, nas je poslije bilo sram. Kulturno, preko klupe, čučne mi pomalo šipkicom, nisu me klupa. Zamjeram današnjem školstvu da je mnogo toga unazađeno. Da, fino i morozi, to svijeća biti. Nisam napisao nekoliko zadaća i dobio sam 6 packi, to je bila mjera. Nije šiva, prut. Po dlanovima, po jagodicama i po guzici. Nisam siguran da li je edukativno ili nije, ova šamarčina ili tako to nešto, ona je sad... Ali se zapamti? Zapamti se. Bez obzira na demokraciju, trebao bi jedan drugi stav i učenika prema profesoru, odnosno učitelju, i obrnuto. Profesor, sjećam, zvao se Fojt, zvali smo ga Funfa. Prvo me navukao onako, jel tvoj tata bio u jatu, tako je govorio, u ratu je, pa jel smo se borili, jesmo, ovo, ono, navukao me, a onda ti ja mogu biti ko otac, ja velim da. Onda me ulovio za kosu, lupio glavom po stolu, pa zašto onda ne učiš? Bilo je onih ponavljača koji je zgrabio dnevnik pod ruku, ako mu se nisu sviđale ocjene, pa je pobegao van. Stanje u kutu. Stanje u kutu, a pošto ja nikad nisam imao šlape, onda sam bos stajao u kutu. Kužine su drugčija vremena, onda bilo, ali batina. Pisao sam si da ću mu se jednog dana kad naraste osvetiti ili da ću joj se osvetiti, ali kaj? Ništa od toga? Ma ništa od toga, vrijeme nosi. Sada ne mogu sresti, svi su pomrli. Da.